Hello viewers, welcome back to my channel. Today topic is calcium and vitamin D3. प्रथमे आमी जानू कैल्शियम और विटामिन D3 आमार शरीर कारण किमान दरकारी है। कैल्शियम और विटामिन D3 आमार शरीर कारण अतिकै लागतियाल। यार अबिहने आमार शरीर मांसपेशी और हाड़र गठन होवातो असम्भव। दाँत और चुलिर बृद्धित कैल्शियम নহলে दाँत और चुलिर बृद्धि নহব। এতিয়া आमी कैल्शियम और विटामिन D3 अभाव हले आमार शरीरत की रोग हब पारे। 1 नम्बर कैल्शियমৰ अभाव हले शरीरर विभिन्न जइन्टबोरत बिष आरम्भ হয়। हाड़र गठन अतिकै दुर्बल हो पड़े, जार फलत हाड़बोर ठनुका हो जाए और सहजते भांगी जोৱাৰ सम्भावना थाके। 3 नम्बर मांसपेशीबोर दुर्बल हो पड़े। 4 नम्बर सरू लरा छोवालीर कैल्शियমৰ अभाव हले शारीरिक विकास और हाड़ गठनत दुर्बल है। 5 नम्बर मानुहर चुली सरिबले आरम्भ है। 6 नम्बर ककाल आंठु आदि जइन्टत बिष आरम्भ है। 7 नम्बर दाँतर विभिन्न रोग है, जेने दाँत लरि जोৱা, दाँतर गुरित দি हिरहरनी अनुभव हुआ इत्यादि। এতিয়া आमार शरीरर भावे अतिकै लागतियाल এই कैल्शियम কৰ পৰা কেনেকৈ आहरण करिब পৰা যায় तार বাবে आलोचना करूँ। 1 नम्बर कैल्शियम समृद्ध खाद्य खाब लागिब, जेने माछ, कणी, बाटार, गाखीर, सेउजिया शाक पाचली आदि प्रचुर परिमाणे कैल्शियम थाके। 2 नम्बर ছাগলীৰ ঠেং और सरू माছত प्रचुर परिमाणे कैल्शियम পোৱা যায়। 4 नम्बर सानलाइट बा सूर्যৰ পোহৰৰ পৰা आमार शरीरे कैल्शियम आहरण करिब पारे। गतिके সেয়েহে আমি পুৱাৰ ভাগত কমসে কম 1 ঘণ্টামান ৰ'দ পোৱাব লাগে। ইয়াৰ পৰা আমাৰ শৰীৰে कैल्शियम और विटामिन D3 प्रस्तुत কৰি লয়। এতিয়া कैल्शियम কোনসকল মানুহৰ সাধাৰণতে অভাৱ হোৱা দেখা যায়। कैल्शियমৰ অভাৱ হোৱা দেখা যায়। 1 নম্বৰ যিসকল মানুহে एयार कन्डिशन अर्थात र'दर ओलार परिवर्ते घৰৰ ভিতৰত বহি কাম কৰে, তেওঁলোকৰ कैल्शियমৰ অভাৱ হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে সানলাইটত প্ৰচুৰ পৰিমাণে থকা कैल्शियমৰ পৰা বিৰত থাকে। 2 নম্বৰ যিসকল মানুহ বাহিৰত ওলালেও ৰ'দত ওলালেও ছাতি বা বিভিন্ন সানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰি ওলায়, তেওঁলোকেও এই कैल्शियমৰ অভাৱ হ'ব পাৰে। 3 নম্বৰ মহিলাসকলৰ গৰ্ভৱতী অৱস্থাত বিশেষকৈ कैल्शियমৰ অভাৱ হয়। গতিকে আমি যাতে कैल्शियমৰ অভাৱ নহয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ ঔষধ বা সাসপেনশন লৈ আছোঁ। এটা হ'ল অষ্টকেলচিয়াম সাসপেনশন। আপোনালোকে এই कैल्शियम সাসপেনশনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশত, দাঁতৰ বিকাশত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই कैल्शियम আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল উপকৃত হ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ইয়াৰ দামো বেছি নহয়, এইটো 200 ml হয়। ইয়াৰ দাম হ'ব 125 টকা 36 পইচা। আপোনালোকে এই कैल्शियम অতিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। থেংক ইউ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। মই আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু মোক উৎসাহিত কৰিব, যাতে মই ভাল ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ। Thank you for watching my video.